ivumbi na jasho igihugu cy'u Burundi kiri mu bukene bukabije nyuma yuko bigaragaye ko abasirikari b'iki gihugu by'umwihariko FDNB igisirikare cy'u Burundi bagiye kurwana na M23 muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu buryo bw'ikiraka ndetse no gukomeza gushaka amaramuko byose bibabanye bibi. Abadede basubiranyemo ni nyuma yaho abadede bari bariyemeje kuzatsemba Umututsi bakamumaraho, ariko mu by'ukuri babonye ko intambara bishimo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashobora kuba aribo bagiye kushira bwa mbere. Bari bazi ko bazatsemba umunyamurenge bakamumaraho, ariko mu by'ukuri biri kugaragara ko muri Etat Major y'u Burundi byose byamaze kuba urudubi, biri kugaragara ko mu by'ukuri aribo bashobora kuba bagiye gushira bwa mbere. Ibi bivuze iki? Bivuze ko intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko igisirikare FDNB cyafashaga FARDC kurwanya M23, biravuga ko bamwe batangiye kuzinga utwabo bari kugenda bakuramo kabo karenge. Ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yaraye ibaye muri urukerera yahitanye abatari bakeya mu gisirikare cy'u Burundi cya FDNB by'umwihariko hano ku mupaka wa Kavimvira. Operation yakozwe n'intare bikavuga ko bari abasirikare bakomeye bo mu mutwe wa Special Forces bari no mu rwego rwo kurinda General Makenga aribo bakifatiyemo, bikavuga ko bakomeje kugenda bakubita cyane coalition by'umwihariko n'igisirikare cy'ababirigi kikaba kiri kubona ko gishobora kuba kigiye kuhasiga ubuzima. Iyi mirwano yahita abagera kuri 28 hano muri Sud Kivu, hano muri Uvira rwagati mu mirwano ikomeje kugenda ibera hano muri uno mujyi itoroshe. Intare za Sarambwe zikaba zishaka kuhigarurira. Abarundi basubiye inyuma, FARDC yakwimishwaro, abadede bose bari kugenda bari gusubiramo. FARDC nayo ndetse n'abambari bayo harimo FDLR, Wazalendo na Maimai zose zakubitiwe hano mu misozi ya Warikare. Drone zikomeye cyane imenembwe hose tugiye kuje tuhajagajaga muri ibi bice maze tukugezaho amakuru yihutirwa kandi akomeye. Uvira rwahiye, Adama amaze amezi 6 badahembwa. Intare za Sarambwe zikwiye guhabwa ikuzo bitewe n'ibikorwa zikomeje kugenda zikorera kuri buno butaka. Ubwinshi bw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abambari bacu bumeze nk'ubwo muri Bibiliya bwa wa mwami wari ufite ingabo nyinshi, ariko Dawidi agasenga Imana ikazana abari baje gutera Dawidi bose bakagenda basubiranamo. FARDC ndetse n'abamari bayo basubiranyemo bamaranye ku buryo bukomeye. Ibi byose biri guterwa n'ibikorwa bya gisirikare FARDC iri gukomeza kugenda yishoramo ariko idafitiye ubushobozi. Biravugwa ko amezi 6 ashize coalition idahembwa, bikavuga ko kandi amafaranga yose Kisekedi yari afite yose yashuye mu kugura intwaro ndetse no kwishura abacancuro bashasha ndetse no kugura intwaro zigezweho n'amadorone. Bigaragara ko mu by'ukuri ya modoka ya ndege twababwiye bita Atonove gatatu yaje yikoreye ibitwaro bya kirimbuzi ndetse n'ibisasu byose. Bivuga ko Gisekedi ashobora kuba yarabifashe mu deni ry'abanyamerika, bityo akaba yaragomba kumanza yishurira iri deni ry'abanyamerika bitewe nuko n'ubundi ibinombe by'ukugumose byamuhaga agaciro harimo n'ibinombe bya Rubaya ndetse byose biri gukontororwa n'intare za Sarambwe. Bikavuga ko kandi intare za Sarambwe zagiye zifunga konegisiyo zigiye zitandukanye by'umwihariko zacagamo amabuye agaca ku mupaka wa Kavimvira akinjira mu gihugu cy'u Burundi agiye kugira ngo yorezwe rutemikirere ajanwe mu bihugu by'Abarabu maze bagure izo zahabu. Kisekedi abona amafaranga yo guhemba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko igisirikare cya FARDC ndetse n'ibindi bikorwa byose bya leta, ndetse harimo n'ibikorwa byari bigomeje kunetraliza M23 ndetse no kuba isubiza inyuma mu duce bafashe nk'uko ubundi Gisekedi yari yabyigambye. Ibi kandi bikaba byari bigamije kugira ngo bihishurwe igisirikare cy'u Burundi FDNB. Abasirikare b'u Burundi bagiye mu kiraka bari kurwana bari guca inshuro hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko bageze mu bice bya Uvira, Minembwe, Runingo, Ruki ndetse n'utundi duce tugiye dutandukanye twababwiye twagendaga turi imirwano. Ibi byose bikaba byarakorwaga n'imitwe yitwaje intwaro harimo aba FDLR, Maimai ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Ababirigi bafite ubwoba bukomeye cyane. Ni nyuma yaho bene wabo bapfiriye hano muri Uvira, benshi bakagwa agacuho, benshi bagapfira gushira. Bikavugwa ko abasirikari b'Ububirigi batangiye kugira ubwoba ndetse n'igihugu cy'Ububirigi kikaba cyatangiye gutanga impuruza ndetse no gukomeza kugaba ibindi bitero kuri M23 by'umwihariko no kugaba ibindi bitero
ku baturage batuye hano muri Uvira rwagati harageraniwe ibisasu bikomeye cyane. M23 yahisemo kwashira ibisasu bimira ibindi ndetse na drone zikomeye cyane ziri kugenzura aka gace, ariko biri kwanga bikanabi by'ubusa. Mayi n'abawaza bameze nabi hano Masisi. Wari kare byifashe bite? Hose tugiye kugenda tuhajagajagiye maze tukugezaho amakuru akomeye cyane kandi yihutirwa nk'uko mubibona. Hano ni ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi akomeye. Nimba utarakora subscribe ndikore, kandi nimba rugamba rugeze hano kuri uno muyoboro reba munsi gato cyane handitswe subscribe maze ukoreho, kandi dukomeze tubane amakuru agezweho gatanu kuri gatanu. Ni amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye. FARDC ubwinshi bwabona nk'ubwinziye, ariko mu by'ukuri no kugenda bari kwirumagurana, bari kugenda bari kujyana. Biri kuvuga ko M23 yabamenyemo acide ikomeye cyane, operation ikomeye cyane hano muri Uvira rwagati, yahitanye abageze kwagera kuri 26 bose bahashize ubuzima. Igisirikare cya FARDC kikaba cyagaragaye n'ubundi cikoreye uturambo, mu by'ukuri bari gushingura ndetse bari mu ndetse ikibabaje nuko uyu muperezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo atigeze anatanga n'ijambo ry'ihumure kuri bano basirikari bapfiriye igihugu bari kurwana na M23. Ibi byose bikaba byakozwe mu rwego rwo gukomeza kugaragariza amahanga ko nta mirwano ihari, bagahirikira mu cyobo bagaceceka. Ibi kandi babujije abafotoraga, ariko biranga bibe by'ubusa kuko hari amashusho yagiye agaragara kuri televiziyo bitandukanye mpuzamahanga, harimo n'ikinyamakuru gikomeye cyane ku isi bita African Intelligence ndetse na radio ikagira icyo bivugaho. Ndetse ni mu gihe M23 bari babujije abakunzi bayo ndetse n'abantu bose bashobora kuba bayitangazaho ikintu kizima, bityo Tshisekedi akishura ibitangazamakuru bikomeye, by'umwihariko akishura n'ibitangazamakuru bikomeye ku isi, bakabuza amateleviziyo ibyari byo byose, by'umwihariko n'urubuga rwa YouTube kuba wakomeza gutangaza inkuru nziza kuri M23, ugashira amakuru y'abasirikare cyangwa se amakuru y'ibitwaro bikomeje kugenda cyangwa se bikomeje kubera hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu buryo bwuzuye bw'amajwi n'amashusho. Ibyo bikaba kugeza ubu ngubu Tshisekedi yarabikuye bitemewe, ariko ntibyatumye TV5 Monde, iki gitangazamakuru gikomeye cyane ku isi, kihararanga kigasohora inkuru ikomeye kuri M23. Ibi byatumye iki gitangazamakuru bahita bagishira mu rwego ruharwa ko gifatanye n'umutwe wa M23. Ibyo ntago ari byo gusa, kandi hakomeje gushyirwa mu majwi ko igisirikare UPDF cya Uganda gifashe M23, ngo nk'uko hagaragaye amakamyo agera ngo kuri 18 yaradiporoyinze abasirikare mu bice M23 igenzura, by'umwihariko ngo baciye hano mu Bunagana. Ibi byose bikaba byakomeje guteza urujijo. Ni nyuma yaho kandi Kayinde Rugaba Muhozi agiye ku gitangazamakuru cy'iki gihugu cya Uganda ndetse na n'ibitangazamakuru by'isi, akavuga ko mu by'ukuri ko bataramutumiye mu biganiro bya Doha, ndetse no kuba mu by'ukuri atagaragara nk'umuhuza hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bigaragara ko igihugu cya Uganda kitarimo, bigaragara ko mu by'ukuri nabyo atari ibintu bifatika kandi byizewe, mu gihe igihugu cy'u Burundi cyohereje ingabo mu kurwanya M23. Iki gihugu cy'u Buganda cyo kikaba kitarigeze kitabazwa na gato, bakavuga ko bakoze amakosa akomeye cyane kuba bataramutumiye mu masezerano y'amahoro, by'umwihariko yahuzaga u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bagaheza igihugu cya Uganda. Yavuze ko iyi ntambara yo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo by'umwihariko agiye kuyinjiramo kandi akayikaza ku buryo bukomeye, ari gukomeza kugenda cy'amarenga ko igihe cyose abayinjiye muri ntambara yo mu butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nawe yakwinjira ari kugwa mu bitugu by'intare agafasha M23. Ibi bikomeje kuba urujijo hano mu mahanga ndetse n'abayikurikiranira hafi, by'umwihariko politiki yo mu karere, bakavuga ko M23 mu gihe cyose iyo UPDF igisirikare cya Uganda nacyo gikomeye cyane cyaba gitanze umusada kuri M23, bikavuga ko ahanini haba hagiye kubohorwa abaturage burundu, ndetse iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kikaba gishobora kugabwamo kabiri cyangwa se ntare za Sarambwe zikagitwara cyose. Mu Burundi basubiranyemo abadede bamaranye eta majoro w'u Burundi kwa perezida Neva, bikomeje kugorana cyane kugenzura intambara yishoyemo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Kongo, mu gihe bari gukomeza kugenda bamwohereza uturambo yadiporoyinze abasirikare bazima, ariko bakamwohereza uturambo
ndi no mu gihe yari yiteze ko bagomba koherezwa amabuye y'agaciro, ariko ibyo byose mama 23 ikaba yaraciye inzira zishobora guhuza konegisiyo ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi, haba mu buryo bw'inzira z'ubutaka ndetse n'inzira zo mu kirere. Byose mama 23 ikaba yarabashije kuba yabihagarika binyujize mu bitero imaze iminsi iri kugaba hano muri Uvira rwagati, yahashize ibitwaro bimiri ibindi by'umwihariko biri kugenda bica konegisiyo ikomeye cyane yari iri guhuza igihugu cy'u Burundi ndetse n'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Igihugu cy'u Burundi kikaba kiri mu bihombo bikomeye cyane, mu bukene bukabije. Ibi byose bikunda kugaragara ku mukuru w'igihugu nk'iyo ari kuvuga ijambo agahagarara kuri stage bubakishije imbaho benshi bakunze kwita imbabari. Ibi byose kandi bikagaragara umukuru w'igihugu cy'u Burundi yifotoza mu by'ukuri ari mu buryo bwo guhinga. Byinshi byagiye bigaragara nk'aho uri umuperezida wicisha bugufi, ariko byinshi bikagaragara ko mu by'ukuri ari uburyo ahubwo bwo gutabaza amahanga ndetse no gukomeza kugaragaza ko igihugu cy'u Burundi bityo gikenye kitabasha kugira ngo kibone ubushobozi ndetse kugira ngo kugira ngo imiryango mpuzamahanga ikomeze igifashe ndetse igitere inkunga. Abo basirikare bagiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bari bagiye ku bwumvikane bwa Perezida Neva ndetse na Perezida Gisekedi mu buryo bwo kugira ngo bajye kurwana nyama 23, ariko kandi kibyishe inyuma ari kugira ngo mu by'ukuri abasirikare bazabona amabuye y'agaciro, ariko byarangiye byose bibaguye nabi kugira ngo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo izadeployinge ibiryo n'intwaro bive Kinshasa bigere hano muri Uvira, by'umwihariko byinjire mu duce mu 20 mu mirongo y'imbere y'urugamba. Bikomeje kugorana kuko intasi za M23 zitanga amakuru mbere y'uko ibyo byose bikorwa, maze bagasenya cyangwa se bagashira hasi ibyo bikoresho byose byaba bije guhabwa izi ngabo ziri guhangana na M23. Koalisiyo irashonje, biri kuvugwa neza ko ibintu byose byakoreshwaga hano muri Uvira rwagati. 23 yasenye defense yaho yari ikomeye, irayisenya iyishira hasi, kandi yirukanamo abarundi, yirukanamo ububirigi, abasirikare b'ububirigi, ndetse yirukanamo na FDLR. Biravuga ko babasubije inyuma kilometero 5, kandi bikavugwa ko uyu mujyi bidasubirwaho umeze nkaho ari zone tampa. M23 ifite agace kamwe ndetse n'igisirikare cya koalisiyo kikagiraho akandi igace, bityo M23 ni ifite ahantu hakomeye ndetse n'indege zose ziri kugerageza guhagurukwa ariko zikoreshejwe n'igisirikare cya FARDC. M23 iri guhita zirambika hasi ubu tuvugana. Bimaze kuba induru, intambara yiswe iy'amazuku ndetse niyo gusubiranamo, byose byakomeje gufata indi ntera. FARDC baramaranye nyuma yaho n'ubundi hagiye hagaragara ibikorwa bigiye bitandukanye, harimo n'umwijyane kuba basahura abaturage, ariko bikabasha kuba barasana ngo tariki 15, ubwo ndavuga ejo hashize, nibwo hagaragaye abaturage babiri bose bari barashwe n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko abaturage bakaba bararashwe mu buryo igisirikare abasirikari ba Kongo bari bagiye gushaka ibiryo bikarangira bano baturage babiri bahasize ubuzima. Biravugwa neza ko koalisiyo ya firimbi ya nyuma ishobora kuba igiye gutsindwa burundu byeruye na M23. Mu itangazo ryashyizwe hanze n'ubuyobozi bwa M23 bwagaragaje ibice byinshi biri kuberamo imirwano, kandi bikagabanagaragaza biri mu gishushanyo mbonera cy'iyi leta nshasha ya Kivu zombi, by'umwihariko bashiramo na za Shabunda zakomeje kubera isibaniro rikomeye cyane za Uvira, ndetse by'umwihariko no muri Tanganyika, muri Ruki naho bagashiramo. Utu duce twose M23 yatangaje muri tangazo twose tugomba gufatwa hatashingiye ku masezerano cyangwa se ku biganiro bya Doha, ndetse hatagize n'urundi rwishingikirizo na gato rubaho, bitewe nuko uru rugamba ari FARDC yarutangije ndetse n'abambari bayo. FARDC kandi ikomeje kugenda ifatirwa mu bikorwa bigiye bitandukanye, harimo byo kuba bahungabanya umutekano w'abaturage, by'umwihariko bibanze mu bice M23 igenzura, bagashaka gutegamo bombe kugira ngo abaturage bahasiga ubuzima, benshi bapfe bahashirire, maze M23 izashyirwe ku rutonde mpuzamahanga rw'imitwe yitwaje intwaro yicira abantu kushira, maze bayirase umusubirizo cyangwa se irwanwe n'amahanga. Perezida Felix Antoine Tshisekedi ibinyoma byo kubasha gushigikira ko M23 ikomeje kwica abantu, ibi kandi byagaragayijwe nuko Tshisekedi ashobora kuba yaratanze amafaranga mu muryango mpuzamahanga, by'umwihariko ku ntumwa za Loni zari zini muri kino gihugu, maze
maze bagashyira ibyaha bigera kuri 23 harimo icyaha gikomeye cyo kuba bari barayiregaga ko ishobora kuba yarishe abasivile 319, ariko ibi byose mu 23 ikisobanura ibikabi by'ubusa, ikagaragaza ibimenyetso, bagasanga ubwicanyi bufashe Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko nk'ubwakoreye mu Minembwe bugenda bugaragaza ko mu by'ukuri bakomeje kugenda bica abaturage b'abatutsi by'umwihariko n'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo by'umwihariko hano muri Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Bikaba bishoboka ko mu gihe 23 ikomeje kugenda ikora ibikorwa bigiye bitandukanye harimo n'ibirango bishasha by'iki gihugu ishaka gushinga, mu gihe 23 yaba yemerewe n'amahanga kuba ishobora kugenga leta zombi, hazakorwa uburyo bwa federalisme ni ubutegetsi bushyirwaho n'amahanga by'umwihariko hakibandwa mu buryo bwo kugabanyamo ibice, ariko hakaba nka leta yigenga cyangwa se ntibigaragare ko iyi leta yaba ari igihugu ariko bikagenda biba nka leta yigenga. Ibi kandi nibyo byabaye mu duce tugiye dutandukanye twabagamo intambara mu bihugu bikize harimo n'igihugu cy'Uburusiya cyangwa se igihugu cya Pakistan, aho bafite agace benshi bafite uduce bita zone tampo, igihugu kiba kitemerewe kwita utwabo izo leta zigitwa leta ziryenga, ndetse akaba ari nta mirwano zemerewe gukomeza kuberamo. 23 ikaba ikomeje kugenda ikora ibikorwa bigiye bitandukanye no mu butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo no kuba ikomeje kugenda itabara ikora ibikorwa birimo no gutabara n'abaturage ndetse no gukomeza kwifatanya n'abaturage by'umwihariko bagiye baragerwaho ingaruka n'iyi ntambara, harimo gutanga imfashanyo mu buryo bw'ibiryo, mu buryo bw'imyambaro ndetse no gukomeza kuremera abaturage. Iyi 23 kandi yakuyeho umusoro kandi inashiraho amahame ndetse n'umutekano w'abaturage. Biravugwa neza ko byasandaye noneho biramenyekanye bigaragarijwe amahanga ndetse n'isi yose ko imirwano no mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishamiranyije 23 ndetse n'igisirikare cya FARDC mu by'ukuri ikomeje kurimbanya. Aha ni mu mashusho yagaragaye kuri televiziyo by'iki gihugu ndetse na radio Okapi by'umwihariko na African Intelligence, ikinyamakuru mpuzamahanga, hagaragara amafoto ndetse n'abasirikare bari gushingurwa bari gushingurwa mu cyubahiro. Biravugwa ko muri operasiyo mu makuru yari yabanje twababwiye ko mu by'ukuri 50 bahise basiga ubuzima hano muri Uvira, ariko imibare yakomeje kuzamuka nk'uko biri kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru mpuzamahanga harimo na African Intelligence. 23 ikomeje kugenda ikora gasha ibitwaro kirimbuzi ndetse no kugenda ikubitira abaFARDC gushira. Intambara yo ntiteze guhagarara mu bice byose ndetse no mu nzira zose ziri kugana muri Uvira, nyuma y'uko 23 ikomeje udutendo n'ibikorwa bya gisirikare bidasanzwe byo guhaza ndetse no guhamura FARDC nka coalition igizwe n'abacancuro ndetse n'abarundi abawazarendo neza hano muri bato kuva Ruvunge kugera muri no rya cyema 23 iri gukora ibirindiro. Udutendo dukomeje kuba twinshi gusubiranamo kongeye gutangira, abasirikare bamwe bamaze gufatwa bari gushinjwa ubugambanye bwo gutuma 23 igira defense zikaze ikanafunga ibyerekezo by'imihanda byerekeza Uvira rwagati bivuye mu misozi yose bikikije ibice bitandukanye. 23 iri kubarizwamo yerekeye mu nkengero za Uvira byose 23 iri kubarizwamo. Ibi byose bikaba byatumye urugamba rukomeza kugorana ku buryo bukomeye ku rugamba rwa coalition iri gutega ubuco ubutitsa. Ibi reka tuze tubivuge nanone kandi ngibi ibyo Colonel Wiringoma atangaje ndetse akabibwira isi yose ku rugamba rukomeje kumvikana. FARDC yateguye ngo ni imikino ariko rukaba rukomeje kubyara ibisusa ndetse n'intambara rutura ikomeje kubagiraho ubutitsa. Ibi byo byose nitubivuga uratungurwa cyane kuko noneho bigiye kumbere bya nyabyo. Nanone kandi AFC izakomeza kuyobora Kivu zombi. Federalisme uburyo bwo kuyobora izi ntara buzatuma zigenga, ariko noneho Kinshasa ikagira ijambo. Nibyo buryo 23 iri gupropose ubutegetsi bwa Kinshasa no gushira mu biganiro bigomba gushira akadomo ku biganiro ndetse n'ibindi byose bizaba bishingiye 23 kugira ngo ibone ubuyobozi bwa Kivu ya ruguru, aho kugira ngo ibice byose ngo bayambure ku buryo 23 itazongera guhamura FARDC. Ibi byose bigiye gucishwamo gakubo, ahubwo federalisme ariyo yubahirizwa. Kivu ya ruguru ngo niyo igomba kuzabanza muri ubu buryo kuko Kinshasa yananiwe uburyo bwiza bwo kuyobora ibice byose bitandukanye, kuko none biragaragara ko imitwe yamaze kuba myinshi n'ibindi bibazo bitagira ingano turi buze gusesengura.
Bambo muri Masisi habaye urugamba rutura rwatumwe aba FDLR bahura n'umusaka bagakubitirwa mu bigunira ma 23 bagakubitirwa gushira bazira ibikorwa bya gisirikare ndetse no gukomeza gukora ibindi bitero biri gukomeza kubangamira ma 23 ndetse no muri ibyo bice biri kwigaragaza ko abasirikari ba FARDC n'abandi babuze aho bacengerera mu rugamba bazenguruka inyeshyamba bamaze iminsi bazengereza ma 23 niyo yatangiye ibikorwa byo gusukura ibice byose. Ndakubwira neza impamvu iri gukora ibi byose bikomeje kuba amayobera. Hagati aho ubu ma 23 barikare irashinga ibendera muri santere warikare kuko bikomeje kumvikana ko urugamba rukomeje kuhasatira ndetse n'ibindi bice byose bakozemo imirwano ndetse bigakomeza gushegesha ubutegetsi bwa Kinshasa, kandi nabwo burabizi neza ko barenga Mutaru ababirigi bafite ubwoba bukomeye bw'uko bazahombera ingabo nyinshi hano muri warikare, ariko ngo bari buze kugambana. Niyo makuru dukomeje kugarura. Reka twinjire neza muri izi ngingo akantu ku kandi birapudete n'amakuru yihutirwa cyane agezweho ku mutekano, politiki na demokarasi. Ikaze nanone inshuti zacu aho muherereye mwese, ni muze twongere tubane hano ku muyoboro w'amakuru agezweho kandi mashya yihutirwa. Nimba ari ubwa mbere ugeze hano, reba munsi gato cyane ahanditse like ndetse na subscribe maze ukoreho, dukomeze tubane neza muri update n'amakuru kuri yihutirwa tukomeje gutegura neza gatanu kuri gatanu. Ni amakuru twinjiyemo ku buryo burambuye, by'umwihariko tugiye guhera hano muri Uvira rwagati. FARDC ikomeje kuhashirira. FARDC biravugwa ko yakomeje kuhatakaza abasore benshi cyane ndetse na coalition muri rusange. Abarundi bikaba bivugwa ko imirambo y'abasirikare b'abarundi baguriye mu gitero ma 23 yagabye hano muri Uvira rwagati. Mu by'ukuri abarwanye bapfuye bakaba bagejejwe hano mu muji wa Bujumbura n'indege ya Atanove izi kwikorera imizigo cyane. Aba basirikare kandi biyongera ko bashinguwe mu cyubahiro n'igisirikare cya FARDC n'ubundi baguye hano mu mirwano muri Uvira rwagati. Iki gitero cyari cyateguwe n'ababirigi bashaka gutera ma 23 iza kukiburizamo, iza kugipfubya kitaranarenga n'Umutaru. Bikavugwa ko abahashiriye ubuzima benshi ari abasirikari ba FARDC ndetse n'igisirikare cya Burundi, ndetse bikaba byateje ubwoba cyane muri bano babirigi bamaze iminsi hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bari gutinya ko mu by'ukuri intare zishobora kubataka bakakomeza kwatakariza abasirikari benshi. Igisirikare cya FARDC kikaba cyasohoye itangazo mpuzamahanga cyerekana ko ma 23 ikomeje kugenda ibagabaho ibitero, bityo ma 23 ikavuga ko mu by'ukuri itigeze iva mu duce twose yigeze ifata, ahubwo abo bose bari kugenda bagaragazwa ku bitangazamakuru nk'imirambo zaciye ku kitangazamakuru bita African Intelligence, ndetse nabyakomeje kugenda bica kuri radio na televiziyo by'iki gihugu. By'umwihariko bamwe bakaba batangiye guhanwa bagaragaje aya mashusho. Igisirikare cya FARDC kiri gushingura abasirikare bagiye batandukanye, by'umwihariko umurundo n'umurundo bose baguye hano mu bitero ma 23 yisasiye. Mu gihe kandi nanone ibitero byo muri warikare byafashe indi ntera, ahafatiwemo abawazarendo bagera ngo ku 118 ndetse benshi bararaswa ivumbi riratumuka, abandi basubirayo. Bavuga ko ngo bari baje kugenzura neza no kubanza bagenzura neza mu by'ukuri ngo batate barebe nimba ku mugoroba bahagaba igitero simusiga, by'umwihariko hano muri warikare muri teritwari ya Masisi. Bikavugwa ko bamwe mu basigaye aribo batanze aya makuru ndetse bagatanga n'umugambi mwinshi Perezida Felix Antoine Tshisekedi amaze iminsi ababwira, ndetse biravugwa ko intare za Sarambwe zamaze gutohoza amakuru neza y'imbere mu gihugu kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi ndetse n'ibyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishaka. Intare za Sarambwe zikaba zatangaje ko mu by'ukuri zitari buze kwihanganira igikorwa na kimwe kirakorwa n'igisirikare cya FARDC mu kugerageza kuba bakomeza kurasa ma 23 mu duce twose igenzura. Inashishikariza abaturage gutaha kare batuye mu bice bya Ruvunge, Nyangezi ndetse no muri Ruki, by'umwihariko hano muri Plateau. Ma 23 ikaba yashishikarije abaturage gutaha kare ndetse no kubahiriza amasaha yagenwe yashyizweho kugira ngo bakomeze gucunga umutekano, bavangure irondo n'ibisambo abateze n'abasirikare bagenda bitwikira ijoro, mu by'ukuri bakaje guturitsa abaturage ndetse n'ubwambuzi bukomeje kuba muri bino bice byose ma 23 ikomeje kugenda ifata. Si ibyo gusa kandi